Uboroso bw'umugusi. Mancho murigari ya chinsa ni sato chia bona obotuko haseri tukerigari komina kabero motinyo go komina kabere mwaka bwechiri bobere 25 ritukori go chengera obosibore kurense ya Kenya yenyo obosibore mwaka bwe eribwe ya mo chimikianda 50 nomo na inye wekera boniga nigo ense ya Kenya ya chengera ritukerigari obosibore ntunde ye 50 nomo nebere asegetiye chigosori Kenya ya somura ibwense araiga tia baraina bananchi kuri chengera ritukeriga muigo yoboigo mwancho murigari ya kiwase chinsemo andemona se county ya Kisii ne county ya Nyamira ne county chonse 45 na ibere chekuru kwa Clinton Ondigi na kwariga ndira senchira ya bene hasedi bagari abakombo ate sekurase studio ya kabere ochikone kebona marigine chibicha na chiko wochira senchira rengi obutko bwara twagosabire oikaranso ike obena intukurbono oika omwerio tutaraya nyora hasenchira yobo ikiranu aiga na senchira yoko ya chuta. Mimi nachukua nafasi hii kuwatakia Krismasi njema yenye baraka na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio makubwa sana. Asanteni na watakia heri, Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Ensi ya Kenya gochengere miaka 50 no monebere yobosibora segetige chigosori Kenya ayo kirengekene kiagera twachagaiga wagetuti yetu yerandire maigasani magendro arita zakeira kora twanya kunyara pakaboni na intwe tonyora samagendro nibirero byabamenyi banyanchwa ebonge ya kitutu cha South county ya Kisii. Sasa tuwakile serikali yetu ngambu ya mano ase uko wewe levi yowa kwa kibande 150 iya renge nitaso mwananchi abananchi kwariga niyo muroberio bwo bwata ebibande ensemo ya iriani Mancho murigaria karibu sana nabono tugochaka senchira yobo ikirano asorobotiro kubwatia Murabwensi ya Kenya Muske William Ruto nigoritukoria rero hara airaribaga asenchira ya bene na kuraba Kenya guchengira rituko yensi ya Kenya yenyorete obosibore herimanyekaine buna Jamhuri Day. Ensi ya Kenya nigo yanyorete obosibore bwae bwa bene chitariki 12 cyumutenyo 12 mwaka bweri ya mochimikianda 50 no munanya. Nabuno murikito de borakerubo akoerera sorobotiro kubwatia Murabwensi nigo bono ainekia ogokinwa kwebirengo kibyobore mime ensi ya Kenya asabari mugwetani chimilioni 5 bono berikire gwetera ase mitandao yekerero chinga kibono hamaguri yechindagera agenderire gokiana Omurai bwense William Ruto ritukoria rero nigairarie begaria bene kuraba Kenya sogo chengera ritukense ya Kenya yanyorete obosibore irio rimanyekaine buna Jamhuri Day. Ense ya Kenya nigo yanyorete obosibore bwa bene chitariki 12 cy'umutinyo 12 omwaka eribwe yemo chimikianda na 53 asekerengekane kyo gochengera omwaka oyo kirobotari noborendi bwe chinyiti cyorosan. Ruto nigarwarie begaria bene ryokomonyerana kurwesko uchiasenya gusira Raila Amolo Odinga asoka boyo mobwa barayi bari baronirete obosibore bwense ya Kenya. Raila devoted his life to the pursuit of freedom, justice and peaceful coexistence. His courage, resilience and unwavering belief in the power of the people shaped defining chapters of our national story and inspired generations to believe that change is possible. Now, respectfully urge all of us to join me in observing a 1 minute of silence in honor and remembrance of the Honorable Raila Amolo Odinga and honor his sacrifice, service, and enduring legacy. Tafadhali na waomba tusimame kwa dakika moja kwa heshima ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga.
asenkwana yaye Ruto nigaenekio gukina kwe birengo bya buremi imeyense asaba abaremi gwetania milioni 5 berikire gwetera ase emitandao yekerero tinga kibono amaguru y'etindagira agendereire gokiana. First time in our history, over 7.2 million farmers have been brought into the single national digital database. Maize production is up, prices of flour is down, the tea sector is rising, coffee is rebounding, dairy is expanding, and the sugar industry has been reformed. Egatiye chira chirio murai bwensaliera abakenya nokobeka ebirama ase egetigie chigosori kia Nyayo n'egetigie Talanta korukwa Raila Amolo Odinga International Stadium. Hii kiwanja pia itakuwa na kivuli. Vilevile tunakamilisha ile kiwanja ya Talanta pale Jamhuri. Sema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Omurai bwense nigabaganiria abakenya sugukwengia no mwaka omuya. Mimi nachukua nafasi hii kuwatakia Krismasi njema yenye baraka na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio makubwa sana. Asanteni na watakia heri. Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Mwancho murigeria totigarita somo igo yoyo murai bwense muske William Ruto nigo bono arire eira gochia saba menyibe county ya Nairobi asogocha kobanekeria magendro au anemona ase sector bosombi asate bire chipara chiria konya chichia kwamete nigo bono habanyakonda bagochia koira na emiremo na koenekia chipara echo koera chire herio korobia hobosombi ase county yo chingaki hecho nigo bono murai bwense ya Ghana John Mahama anyara kobaga koira ribagerio na kumunyora nyagusira Raila Odinga asiboigo hakwanire hokubwatira negati yense ya Kenya amonense ya Ghana unagotuma muri Kitolinet Nyambane. Abakenya nigo bachengera omuyega bw'omwaka 50 o Jamhuri ase chikaunti ao oyo n'omuyega ogokorekana chitariki 12 cy'omutienyi o 12 kiro mwaka eriko inyora rituko ense ya Kenya yanyorete obosibore imiye county ya Nairobi omuyega oyo nigo okorekana ase egetigie chigosori kia Nyayo asoragwa n'omurai bwense William Ruto. Omuyega oyo nigo enekia omuchengo omogoko utarina mugwekano abanyangero ao nigo banyora ribaga ryokogo abaikirana gwetera kingero cyabo video no post pale NTC dinani anguka nayo ati anguka nayo twende down low now stand kuya kutikana juu alafu click fuliza pesa alafu one leg anguka na one leg ati anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo. And now help me invite ase enkwana yaye omurai bwense nigo airari bagerio na gukwanera emeroberi yaye gochia ase abamenyi be county ya Nairobi. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi kuna mambo mengi tunafanya katika mji huu wa Nairobi. Kuna mambo tumekubaliana na county government ya Nairobi. Tunajenga zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama hapa Nairobi. Tumekubaliana ya kwamba hizo barabara tumerudisha contractors wote ambao walikuwa pale barabarani. Na sasa barabara zinaendelea kilomita 60 hapa Nairobi. Kwa mfano barabara ya Muhuri kule Dagoretti South, barabara ya Mama Wahu kule Dagoretti South, bypass ya Mihango Link kule Embakasi East, Umoja 1 SDA Road kule Embakasi West, Tindigwa Road kule Roysambu na Road C Embakasi South.
Omokonyi w'omurai bwense Professor Kithure Kindiki uyu boigo oikerana ase omoyego uyu nigo aenekeria abakenya inse y'oburai bwa Ruto nigo bagochia kugendereria oboroso bw'abanyangongo bari baenegetie obugambi obu ense egochengera. As we move into the future of our country, building on the foundation of those who fought for the freedom and liberty of our country, building on the hard work of those who fought for the expansion of civil and political liberties that we enjoy today. We look forward, under your leadership, Mr. President, to firm up on that foundation and that hard work and expand on the empowerment and the socio-economic liberty. Omurai bwense ya Ghana nere nigo airari bagerio na gotogia abanyangongo ase okurwanirira obosibore asatebira abantu bense ya Ghana nigo bakwa okoboko oburai bwense ya Kenya. On this day we pay respect to the memory of our forebears who fought for our freedom, and we do not take their sacrifice for granted. The friendship between our independence leaders, Mzee Jomo Kenyatta and Kwame Nkrumah, has become an enduring flame that has continued to bind our two countries together. Our forebears won us political independence. It is the responsibility of our current generation of African leadership to win economic independence and prosperity for our people. Ngoripoteria Ensoko TV, irietariane Linet Nyambane. Wachumurigaria kuruase kaunti ya Nairobi, wanotogoso ase kaunti ya Kisii, asomo gavana bwe kaunti yo Mosikia Simba Arati, itukoria lero ndigo bono araba na inchi be kaunti yo asogo chengera ritukeriga ria jamhuri entunde ya 52 imegeti kyamo bamba kigotoke wodi ya kyamo kamense mu bunge ya Nyaribari Masaba na buno muri Petuel Machini akoera sorbotiro kobwatia nigo Simba airari baga rio na koebeka tena negatia magendro au hase sekta yo bachanu chisemi obasombi negatia yanda mange ayonyara ko bakago ikirania gesa so abisi hasa mochiri hegatia ba mereri bae asokoroberia kuturbania homoyogo yoe abamenyi bensema ya mubamba ewodi ya Kyamukame bunge Nyaribari Masaba kaunti ya Kisii nigo risukurerero baringe no mugoko maiga yo mugavana bwe kaunti ya Kisii nabigo ebyombe bya oborindi kurwase kaunti ya Kisii kwariganya umuyiga bwo kuricengera risukuria jamhuri day ya 52 ime ye chinsemecho. Our presence here today is a tribute to the brave men and women who face danger with unwavering resolve. These freedom fighters chose the difficult path so that generations like ours could live with dignity, opportunity and hope. Mugavana bwe kaunti ya Kisii Mosikia Paul Simba Arati nigara umuyego yiga ukwanekerekyo nigobona nyakabaga gusanga na wichandra egatia barayikurwa sensemeyo asogotema guturbanya umuyego yo angusi ninche gavana ya Kisii abantu mbali nabwete oburayi bw'ekikura kuruyigoro kurumwisoni ngaho banga mukutano toba mubamba ngusi naende Nyaribari naende nese county ya nanya nabo asengona nigo mugavana Simba Arati nyakabuga kwera igatia magendero nyakabuga gwikirania gatia baschinyitari chipara nabego chiskuru yesa swabisi. In health, my administration values the vital role of our health professionals and support staff in delivering high quality promotive, preventive, curative and in rehabilitative care up to the village level. Since taking office, we have recorded significant strides. Thanks to your unwavering commitment, teamwork, and compassionate care improving outcome across the county. I sincerely thank my team in the health sector and my administration. In infrastructure, roads and public works, our focus
on all-weather road has improved connectivity, mobility, economy opportunity, and the quality of life. This year, we have constructed 721 kilometers of road. To date, 165 roads in 2024 and 139 roads in 2025. Ladies and gentlemen, I'm pleased to report remarkable progress in education, technical training, innovative science across all 45 wards. Nanya nabo nigo mugabana Simbarati Nyakabaga kwene kinga nigo lia kirinde Dionsi Detach Kanyakabari wanchirwa asumurobere bwo kubarika abanyagitari nabo igo abano mba advertise ya mabaga 300 y'abanyagitari baitu n'abarimu 200 abantu 500 manyanga abantu etuganite abantu 500 boka ntaye tukubasaba muntu tabasa kurulyaki ekyarago kuruto kumanya guse ngwetore gustori weta ekyaga bantaba bane na batebiri abo mwiri abe montoki mba basa kubwata yakinde lyose na kubwatakana ne serikali yobomo nigo bono muske Simbarati Nyakabaga korieira na kuburi abananchi kumusira asokwene kinga nkurigia bali amagendro kurwase serikali rabisi engombe yeroro mbande ngasi bano mukami ntagetenye kame mwanjanye kame konye kamande mpaka na alia ya omweli akole achiche esibono no on proud best bosentike kama kakinta kamanyire mwana inko kama nalinda anyo chibesange na neochie basari mheshimiwa mataraga kombolie para gambeke embade ga komboli mbeke beka mache mu wanja boygo kuripotiria Ensoko TV koromobamba ebunge ya Nyaribari Masabe County ya Kisii Chempethuel Machin Asomo yoyo mwanju murigari abamenye be county ya Kisii niko bono basangerekana segeti ekyo kyamobamba kigotoka se ward ya kyamokamense moye bunge ya Nyaribari Masaba unenchiremo yogochengera ritukeriga ryobosibole rimanyikaine buna jamhuri abo asomo governor we county yo Paul Simba Arati umo county commissioner we county yo amonega tia baraibande kurwase county ya Kisii baikirana niko bono hamagendro au hanyara ko baga gukwanirwa hari ikirani wase chinsemo au Bodi kitu kiliforenge na renga sense meyo robotiro ya senchira wekeron. Na segeti ya skuli ya sekondari ya Mubamba eyo gotoka ase ward ya Kemukama ensemu ya bunge Nyaribari Masaba county ya Kisii. Abo asomo yegombo nene bwo gochengera ali tukura jamhuri me county ya Kisii okorekana asomo gavana bwe county ya Kisii muske Paul Simbarati mo county commissioner mo yabwe county ya Kisii chaunga mwachaunga mukoni bwo mugavana Elijah Obebo amana baraibande kurwase county ya Kisii baikirana Nyaribari hoye Mubamba Musi naende Nyaribari naende Lese county ya through words for partnership, last mile piped water reaches remote areas, reducing burden on women and the children and curbing waterborne diseases. Abamenye benseme yoni goro kyomo gokobo gochia ase serikali ya county ya Kisii asoko yekiranya magendero au ime county ya Kisii anana kinyuma ime yensemo ya bunge ya Nyaribari Masaba. Abagena mwetoja. So na mimi ningependa kusema ya kwamba asante sana bwana gavana kwa kuja sherehe ya siku ya leo. Kitu cha kwanza ningependa kupongeza bwana gavana. Asante kwa sababu tusaidia market yetu ya Kiamukama. Kitu cha pili pale Kiamukama umetusaidia maji. Tunashukuru sana. Cha tatu pale Kiamukama tunahitaji street lights pale Kiamukama. Pale Kiamukama tunahitaji ile tai wake kwa sababu imekaa pale na iliwekwa tujui kwa nini iliwekwa. Nonyana boni gobarwa kubolia gochia ate serikali ya county ya Kisii nsio buraibwa ya Simbarati kugandira gwikirania magenderero asense meyo abo asomo sabo mugabana amente basari elinde basemelie abana babo engana yo mugabana iranelia abo agatobuna nigera cha comment wa Tunakushukuru imesaidia watoto wengi sisi wale tunakaa na hao wazazi
wengi wako na mapato ya chini. Kwa hivyo ikiwezekana Mungu akuguze uipanue kidogo ili wengi wapate, na ikiwezekana utuhusishe kidogo, because we can be able to identify those who are vulnerable and they will need to be given more than those others. Kindly, that's my request. Tegesa kugekwe esengencho abantu bake bakone nyasole amadawa ya kulevya. Nigo bamwoko boko mugabana Simbarati na kueneka bunani go barati ko mwoko boka sentunde ya kabere elinda gendera ko lemeremo nago kumusaba tanya gukumelia amalyogi atabwachi borosom. Yo excellency abantu banyari barimba kwanje. Nale to saba uno mukateba intuntori komokia. Woniga beka mache munu titolega so sabara ba. Bila itabigota batomeka romora mu bonspi. Mo wanta baigo. Ikatwachane. Oye tutageta munega sa kutose kuti motwe. Omonto muno yo Simbarati okonyeranga Nyamira ne yaito usine yaito obeka abantu baito amo. Tumubwatesie egere togende motwe. Olotageta ya usinyoka. Onetaya ekomoreka usi enkima. And because of that, totega tuta makwabenya kerega kwamba tuta. County Commissioner nere nigo akulera bana siasa bali bakoleta basae ase emesangerekano ile koleta chiburuburu vitu kama hivyo, na tutachukua hatua kali za kisheria kwa mtu yoyote anayehusika na jambo hili. Lazima ieleweke kwamba hakuna mtu yoyote ambaye yuko juu ya sheria, hakuna mtu yoyote ambaye yuko above the law. Ikiwa ni mfanyakazi wa serikali, ikiwa ni mwanasiasa, ikiwa ni mwananchi wa kawaida, lazima afuate sheria, lazima hakikishe kama amani inadumishwa hapa Kisii na sehemu zingine zote za nchi. Ingoripoteria Ensoko TV kurwa mubamba kya mukama ensemo yebunge nyari bali masaba county ya Kisii retariane Wycliffe Orenge. Demo murikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigari abana togoso ase county ya Nyamira asoma igabogo chengera ritiko ryo bosibore erimanye kaine buna jamhuri nigo bono oenekiwa ase chi sub county chonsi che county ya Nyamira asoma igabwe county yokorekana ase skuru ya Mongoria ase sub county ya Nyamira South nigo bono mo DCC Florence Obunga anyara ko bakago tabaniga atingirie oborendi ase bona sabira barundi be sector ya boda boda tibarigo chi wanchiro koeneki oborundia wetana chinsa isano chabotuko ase boigo chipara chonsi chirachigosie kwa chinse echo ekero kyomoiga oyiga bwese gukubuna gotumanyo murikito Steven Nyariki. Ekerense ya Kenya ya chengera lituko lya Jamhuri nigase county ya Nyamira boigo ya chengera sub county bene ase skuru yoboroso ya Bonyunyu me ward ya Bogichore bunge ya West Mogrango me ya Nyamira yarawa no deputy county commissioner Florence Obunga nigabe kateneni na kurwe kurentindi gocha sabarundi ba boda boda nga nigo babekire chinsa omwana boda boda wente okora no rachigwetenia saa 5 ya botuko nigara chikwirirwe getambo kirege tindi ekero boigo chipa tirachigosie kwasi chinse chiecho. Ikifika saa 5 hatutaki kusikia ngurumo ya bodaboda. Saa 5 kazi imeisha, watu waende nyumbani. Tunaelewana? Sasa kama utapatikana na askari usiku, wewe mtu wa bodaboda, saa 5 ya usiku, saa 6 ya usiku, saa 7, utatuambia wewe ulikuwa na nia gani na ulikuwa unaenda wapi. Watu wa bar, all bars must close at kao kwanekere kioni go Obunga agendere kwigera umuroberi wo bweni osha na kweranga ni go umuroberi yo iga ogendere gukora buya na goteba ngabana siasa nere buya batigani wesona ni mangana sha. Msidanganywe na wanasiasa. So wale ambao wameregister na wamelipa kwa SHA wanapata huduma wakienda hospitali. Usidanganywe na mwanasiasa. Ukiwa mgonjwa, hakuna siku mwanasiasa atakuja kwako akupeleke hospitali. Kikioni go Bunga nyareko bagakweranga nigo abatureti Kenya ngima anene mono ba West Mogrango amarieta abo atomirwe iriyo bachikonyora engeri wetera eserikali. Hata kama tumetuma jina yako Nairobi na tukikuja ground tuone ya kwamba wewe ufanyi kazi vizuri, wewe ndio unapika pombe, wewe ndio unalewa, wewe ndio
chukua pesa kutoka hao watu wenye wanapika pombe. Hiyo pesa utapata. Asabara ibande baikirana na monokoro abisi omujumbo West Mugranko igo babeka teneni igoro yobya babikire bw'ekisemi nago sabanga mbagendrete kugareya maiso na kwene kinga West Mugranko konyarire ko bage komesiwa tenkwande goro ye basari njarangirwa abantu mu apply 3 December mpaka 16th January Monday ende mwechio of the chief iga location muri ofisi ya chief Rangwe Tonorogoro na neta tebate biga bantu baminto chiwe sanjiro chisaine chie basari mwezi mu apply because I want to attest here last time bunyi secondary ganto abaita 445,000 almost santo kaba 61,000 Gomorito 51 Embonga 164,000 Etono 70,000 Yanchore 88 mechi nyingi chi West Mugrango uno yo minta bateri iga gaki obotaka tobuate no buya sukuru mo apply ebe tenero kwa igmore esemo ko genda nka musaberania abande na bali bale isiko Paris Ondogo hoyo koriya kiro kyo bugimendre pase county ya Nyamira na boigo Isaac Mesa hoyo koriya ekiro kyo bo senator Nyamira nigo barababwa taya iga niko hapa sasa mwanamke Stengo sasa ndio mniteue mimi amwasini ya citizen nilikuwa mwalimu najua kila kitu sasa si mniwe mnipatie hiyo kazi jameni hitu mtafanya siandikishe kama wapiga kura. Ikifika wakati ndio unachagua yule kiongozi umemuona kutoka kwa roho yako atakusaidia na atafanya kazi kama mimi. I'm also thanking His Excellency the President for giving us Kiabonyo University. Hiyo ni kitu kikubwa lakini atupate appointments za watu na apromote hao machiefs wapate at least one job group. Stephen Nyarikimonde Soko TV Bonyunyu county ya Nyamira. Mancho murigeria mbuyamono muriki oino murikito Steven Nyariki kurwase county ya Nyamira na boiga bariki baito bamangana kurwase county ya Kisii na Nairobi asoko murekera enchira yobu imeri tukeriga ria Jamhuri ria Nyarako barigo chengerwa sentunde ye 50 nomo na Kabere koiro mutimo komo kega se studio ya Kabere koira nanda se kagetare getamba sensemo ya Kabere tonyarako batoko gendra kwemanya semesa ya mayakuru ensoko chinsa isa totoskare. Nensco TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakere gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 ebagote bango gose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha
gekora nchumulisho ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bw'eleso seseni Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabumututire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ageteseni kia Ogien Soko TV. Bona onge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi yokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano netato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tochikumirana keraritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Kabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mututire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ageteseni kia Ogien Soko TV. Bona onge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi yokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Pastor Nixon Matara niga gukorigania somo ligo Thanksgiving na bwego Pastor's Appreciation Day oyura koleka seseme ya ATC Jumamosi jitariki 13 cy'umutinyoyo w'ikomina kabere ngocha krachinse isatu chamambia bona ariko barigania mwensi abatengeri na abategereri ben Soko TV asogo cha ituko lia Thanksgiving erabe kitariki 13 alia ATC ange ni skuru ya ito yabamura ya Kisi School ninchoneke wa kiao elinde tumwakirinya sainga mbuya muno na kumusira Pastor Nixon Matara asokurandia linya sai itukelio ntobe ne chikwaya kira atoginya sai nilingana lia Nyasaye yona abali gani mwensi abarange na abarare Nyasaba sini asinge nchwancha ocha asiri tukelio Muliboyo nobe live ime Gen Soko TV guchaka chinsenje chamambia tomocha Eye Gen Soko TV uboroso bumugusi Obulimira bw'essiro y'obululu
Mwancho Bulgaria, karibu sana. Hasense mega ya kabere ya mesa ya mayakuru en soko chinsa isato bia mana soko gendra go sangana into na bono tokos kabo siku kumanya aya na kiwe aseri tukeriga ekero ense hegendrete go chengere meroberio yokoria go ikirania bwachenu asabanto bonsi ani go ritukoria rero abo mabwe chinse bose UN banyare ko bagwesoke na gote babuna ikerense hengima nigetara ikirane bose etararoberia buya koria go ikirania homoroberio yuboko bwato ko bokonye bobo bwene go cha asabanto bonsi umanyekane buna universal health coverage asebona batebire abantu bonsi ne banekero homukia obekire ko cha ko ikirania homoroberio yo nigo beire omongora asebona banyare ko bagwesoke na bosabe gatia bananchi banyare ko bagwesoke na gusangane getasene gian soko TV abange baba rokandre komocha muroberio homuya huko bwato ko bokonye bo bwene kuru ase serikali sha muri kito Vincent Monda agotomanya senchira wikirana. As we all know, health is a big component of what affects the people of Kenya. Matters health are very serious. We all know statistics show that close to 1 million people every year go into bankruptcy because of hospital bills. Oyo nomura iwense ya Kenya muske William Samoei Ruto akwene kiabuna abantu nabange bali no bulemiro bwo gwakano burwale bwabo asobo chenu umoroberio bwabo chenu okuru kwa universal health coverage nikorengete kokonya abantu bonsi banyoro bobwene borobuya ngakende yonsi nabigo andonse sebale batalikolemerwa. If we can solve this question of health, then we will have solved one of the very big problems we've always that we still have is harambes around matters health. And that is why it is important for us to solve this health puzzle. And it requires the concerted effort of all of us. Eke nekerenga chinse chikominyokia anene mono chinse chire chibwatelnite amone birenga biri bya magendero ose sustainable development goals byo mwaka bw'ekiru 2015 ebyo bibonete guikarani wato ku mwaka bw'ekiru 2030 guikarani omurubelio yo universal health coverage nigo yarolekanire ko begetire kanene ase chiserikali kuru abo magega. We as a nation, we've been trying to resolve this jigsaw around health for the last almost 15 years, 2017, 18, 20. And we ran into a lot of difficulties. I remember, and we had to announce that this thing has failed. Ango muganda bwa bantu ko kachibio ninya chino gutesana nemo ensenkima nigotere bwatrania no murubelio ndi bonsi bugotera ndobo chano bwa universal health coverage aya ngolengana nekyombe kyo mu bwechinse aso mwaka bwechiru 2022 abantu chibio nibere nugutayamo nigo babwato bulimiro bwokonyole bitoki na baiga bande biro ni yamo chino gutesana nemo nigo balense yo butako butindi egento bego kyari ko betelere osamo buko na weyakaniro borwalia korengana ne ministry yo bachenu aiga Kenya wikomutinyo mutangani bo mwakoyo konyora Kenya belikire chimilioni 15 chino utesano nesato asomurubiri bo bachanu sha unenchera ya moyo gostira Kenya banyoro bobweni asobo chanu egento bege ministry ya bachanu yegenete buna no murubiri bwe chinguru nonya Kenya berigetie no murubiri oralekanire koingero nebimonyo buna toli moikeranu bakagwikanonya no mwasiri bo bachanu adendware koroke buna asona niwe no bokurumi. Social Health Authority has total of 40 health facilities found to have engaged in these criminal activities. Ati abale basangire na nche nara yabayenekire. Selieta Njonogero sha teri konya wananchi nakorengana egwenerete nebo to korekanu boke no nyene kero muntu abunikire atete ko boerwa ene cha efungo mokonya yarenge sha boniga muntu obunikire te ko mokonya ko boera omo Kenya osoa mubuko ochiorusi chibes cha mubuko wakana bibagasha yargo cha ko mokonya wakana ebintu byonse ogende nyagitari abangina go bakorera abangina basiekirwo abangina batebunga bona akana chibese mumana gosoka bona umana gosinyunga rendo muntu kabwatasha nkirende tatumekera asamarieta ngoro ku Wesley Okero Bosire lakini asa abantu ngura igunga mange sa mara ote bashago ko register uikanyagetari watebigwa teri gokora ikina kikyagere ukusubu ngabane ta registration ande ndoche astera konye mbiantu mienonye chibesa cash asomo sangirikano bw'ekyombe kyomo bw'echinse bo mwaka bw'ekiru 2019 chinse chirichira asaba mu bw'echinse chigahita babuna obachenu asa abantu bonsi na bw'ekyorekereryo kinse ya magenderero. You know, they say when somebody tries to do something,
If he succeeds, he achieves what he's doing. If he fails, at least he has one lesson how not to do it. Vincent Monda, Ensoko TV. Tukusikabusio mwancho murigaria yamate kuruase ensemo ya Nyaboroba wodi ya sensi bunge ya Kitutu cha North County ya Kisii nikobono ya mboru ya kabero mu MCA we wodi ya Kiogoro kuruensemo bunge ya Nyaribari chache Mheshimiwa Samuel Apoko koenekia negati ya baraibande koenekia amaskani ekerobare ase hemega ya siasa libagaba korokia amachaye go chia sabande anigo ago ikirana hekero muske Apoko haegwa libaga imya Nyaboroba na gukwana hamangana ayo yamate yogoteba nigo atariye chimbwa chingia muri Kito Vincent Monda akomurekera report ura senchiro bikira Ola kichabe abwate miaka 40 asanyo abwate miaka 75 chigore ne miaka mwanya banta abekirwa sobukwensa komenya 70 ige yatigarite no gokwa iko mukome ko muntu gukwa so yoko gendera monye gweto nagaji ne kende gya kabere oyo ndara monye batebanga ngango chale mwanya komorora amoko igungo chale ngo ngoreti osinoreti onyo menyete ngo gosibia bangi na bagoto kandi agocha momamanye monye gwa Erio nerio girio muske Samuel Apoko bwe wodi ya Kiogoro imeye bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii kakobwato kengana yaye imeya Nyaboroba ya sensi Kitutu chacha chinga kyomo chumbe borogongo chafeti Nyakundi omochumbe kura sauti mugirango Silvana Siosoro amo nabara ibande babwato moyega bwoko gendelia ebirenga bya serikali asengana yaye omuske Apoko nigo egotebekana sonanite oyo kubolyo borai kura Kitutu noti omuske Joshua Nyarenchi naboigo Geoffrey Asanyo enganeye nigo ya retiro kwe murungania bororo asaba menyi be bunge ya Kitutu North anene mono abantu banyaboroba na sensi ekorebo igo kyagerire yamateye kwimukia mato yemete elio kugikeria mangana yu incha samarieta natani nyono kurwege tuo kya Nyaboroba ewodi ya sensi iga seri tukoria rero omugeni oyo omwishimi waleteta gukwaniranga Joshua igagosibia bangina ali ngumbu naendo gosibio kwa bangina na kuko gotosinyanga ngajia kuruseti na cheta karanga ngosibiale na ngochiaro morototo manyanga na bangina gosibia ena mbende ekerago kwana ngasanya ogotire ngokwale yani amakweli nabwate orobebe asamariete ngorokwa nikode masuwaro nyasaye nero gochora bagambi ekero nyasaye kurigereria igakorusi nonye Daudi ase chimbori ocha komobeka omugambi ekero Joshua gosibia abantu igagoteba ngaki igororeire omonto onse libaga nengana boigo eyamateyo yatebire ere nebirengererio ebibego cha sabanto bono ine nkwana ekorete segi ine nkwana guatana nabantu ebirengererio bono eyamateyo nsi niyo yasabire abarai ao baena na chinga kishinyororo ekera abantu bakuyarikania korigena kurwanira oborai ao tiga amasikani abe buno mweshimigo itasikire nere tigasika bali bakumupinga twale kusaba omweshimigo agagocha asibunege tubuneke tigacha na masikani n'abantu bali bagocha na borabo bacha na masikani basika ebyongozi biria bi komokuru onde bwensi gakoboli chikura tigasikwe twakigikeire nandi twakigikeire thank you so much Joshua no muntu asomete seria Joshua no muntu omuwakiri Joshua no muntu maite muno muntu agochandika tobe kamaruse totsabere Joshua biamono Grace Ntabo na yo mobwa bangina nigaorokirio kobea kwae ekero umwana ibolito no mungina gokorerwa echeche egento ngukwane getangani amasikani Nyarenchi asukwe to baise koigwa ogochecheriwa oyo no mwana osomete nando okore emirimo menene sana tari gosibi bantu magoro oyo no muntu okugambe bino muntu amanene omwakiri igo egento narwanje amasikani asikwe naende oborai mbatebiga oborai Nyasaye okorwa Vincent Monda, Ensoko TV. Biabano muri Kito Vincent Monda noroboti rwa senchira yobo ikeno mwancho muri gatoga so ase chisemi mega yekiombe hekyogetendere tamatemu kyanek kubwatoka amatemu ye grade ya kianda ritukori gora senchira bene niko bono abaibori aborokiwa nabega borokia be school yoboroso ya Vaiseke ya St Mary's ensemenya bururu baesokire na gochengera machibu amaya ayoba nyore to muri Kito Dominic Onderi agotumanya senchira boikeno
abaibori aborokigwa amona aborokia beskuri oborose ya St Mary's Nyabururu abesokeri tukuria rero ligochengera amachibi y'amatemwa Kenya Junior School Assessment goseke jesea ayabwa tugetwene kyo mentenera kyanek asebono eskuri ya nyareta ko bake okoria buya omorokio monebwe skuru ya igani gara aborokia bande asogochengera amachibi ayigama ya exceeding expectation 1 we had 59 girls. Exceeding expectation 2, 159 girls. Meeting expectation 1, 22 girls. Meeting expectation 2, 4 girls. Our MSS is 64 with points, 7 points. In total, we had exceeding expectation 2. And us as the teachers, we are very happy for the support. Our head teacher, Sister Joyce, has been of great help to us and has helped the girls. Kwa tunajua kwamba watafanya vema zaidi na Mungu ametenda. Ametupiga bonge la surprise. Napenda kuwasihi wazazi wenzangu pale nje mahala popote mliko, mtuletee wasichana wengine tuendelee kuwafinyanga, tutawapika na wakapikika wakaiva. Aborokio bari betamano nigo baira chingakie chiegwa kabuya asobosime banyarako bakwego n'abarimu babo nonye nasaba ibori babo nonye n'abari bonse banyatko bakobasire riko korabuya samatemwa yayiga. I'd like also to thank our teachers for the moral support that they gave us. Our head teacher, we really thank you so much for providing a great environment for doing the exams. And this is really a good motivation for all of us, and we know now that we can achieve our dreams. In academic matters, but also in spiritual matters and also in other things like drama and sports. And I would like to thank all my teachers and my parents for the support they have given me since I started my journey in this school. Abaibori nigo basabire serikali kwango y'amachibi y'isukuru abana baba chikoswa iriko bachinga kichingiya ko iroberia asebo igo bakabiya asabana baba n'aboroke babo asoko barusia obosoku. The cooperation of the head teacher to parents, it was very wonderful. This is what has made the school to shine. For her energy, we really appreciate her and we thank God for her and we pray for her to continue because the school is going to higher heights. Congratulations, congratulations, congratulations. You are a wonderful team. You always make sure that our daughters got the best information, best assistance and everything that pertains to education and social well-being in the school. Kuripoti Sen Kiago nambe magian soka tivikoro wa seskoro yoborose ya St Mary's Nyabururu Girls inche Dominic Onderi Nyabuto. Toska bosio mwancho morigeria mwakili wekega mbere kenene haiga Kenya Walter Mesire nigobono hase ritukoria rero yogochengera ritukorio bosiboriria Jamhuri aeranga kende tikeyo homo Kenya hagochengera hasikeri hugwetana obose ekeri ogateba buna nigo omoroberio osha otari goikirana gokonya abaroire kagokwana hime yesukuru yabo nyunyu hime yabo gichora nigobono Mesire uyo neganga yokorie kerego kyo bojumbe bwenseme yo yebunge West Mogirango aichanire serikali ya Kenya asokombia hamagendro hanemona sebungi. Sababu ni mpango iko na ukora, lakini kama inaweza kusaidia mahali, lakini muende murekebishe. Hakuna kudanganya hao wananchi hapa. Ni ukora. Ile shaa ni mbili, iko ya civil servants, iko ya wananchi. Mbona? Hao wakienda hospitali hakuna madawa. Lakini hawa wakienda wanaitwa civil servants. Mweketa bandu wa minto. Kwa sababu ni mambo ya ukora. Madam DCC, tell the president kwa sababu mimi najua nyinyi mnapatana kwamba wananchi wa Kenya wanasema SHA haifanyi. Mwende mtafute mbona haifanyi. Hii mashule yote vile mnaona inakaa namna hii. Kuna kuanga na capitation ya schools. Na kuna pesa ya development. Mbona tukitembea Kenya yote tunaona iko mashule mzuri, majengo mzuri. Wananchi wa Nyamira tulipi taxes. Fikishia ujumbe hiyo president ya kwamba pia sisi tunataka mashule mzuri ambayo imejengwa vizuri. Kwa sababu kama ndio mimi ndona.
Egento igoro kujipara. Kipare cha West Mugango. Ndiye mroje chile? Allow me, madam, with your permission, niongee Kifaransa kidogo. Kipare chimbi ya chile. Ami ndolende saka wate bana amande kerengo bera ready. Moyo ko yata mano ready. Ona mo mrende ekenoro kana ko radio ka seki. Ensiye ko radio ka ningi. Nante ninga tini mumro abe uchumbe. Ninga ile. Ngene jiko kichi para. Zenete ne tengerzo. Utara to na Fred Matiang'i. Utara to nere. Kwa sababu Fred Matiang'i akiwa president, hata huyu madam na waheshimiwa hao wa serikali watakuwa na furaha. Kwa sababu yeye anajua kuchunga serikali na kuchunga watu ya. Usari hiyo. Ole, usana Ruto. Yanda baigo, kuna kimoja baino higa. Hiyo mambo tunataka tumwambie Mheshimiwa Rais ya kwamba kuna kimoja ba. Sawa na kingo teba higa. Tunataka tumuaddress Mheshimiwa Rais na tumwambie namna hii. Wananchi wa West Mugango wanauliza namna hii. Ile mabarabara toa kwa mpango ya serikali kama 400. Kwani sisi hatulipi ushuru hatupata hata moja? Ngwanja mole toba tome ajoto sabera. Ekagero muchume nasi nyetwe. Ono rende ngitoko korende. Ndoko batomalende agosinjenge nenjiko saba. 2027 ya bantu baminto njengo saba monkonye. Seito monyonywa. No sokora narwete agatara wichura aria simuko ugeta. Mugeta. Longo sabaiga. Come 2027. Longo saba mongi kroke buchumbe wa West Mugango. Ye nemba Rodriguez yokoro shipara. Yo chikobodia maswali ya makomu ile serikali na roka konyo. Nchumuriria nara yo kurua sensemo yemesa ya maya kurua ensoko chinsa isato twabere tugusanga mange na kurigereria hari aenekiwe aseri tukeriga buna nachika go komanya nigo turachi go komanya amange ase ogo kwandraria nekiwa aseri tuko riarero twakore ensemo ya maya kurende enkwana ya bene hobutuko bwarero hase gikagitari gitambe nkwira nanda se studio tuchigosanga nero Mheshimiwa Geoffrey Mosiria oyo hore umwaziri umukoro hotendrete bintu bitwetane na serikali ya county ya Nairobi akanyara kwa bakago sikiwa gosoa ase secretary ya bose department area ya customer service na wane kyabuna ngo sangare na bananchi na kwera hemiroberio ya serikali na boigo gotegerera amaganyo nebiriro bya bananchi tuchigosanga nere hanyara kwa bakago tumanya mange kubwatekana no muyiga huyo kagire kwene kigwari tukoria ankyo hase enyumba yo kuomerana ya KCC asoko morenta amo omugusi omenyete ase county ya Nairobi ne chinsemo chiyetana ine tukwandire kirenga kyo moigo yo na boigo ekirenga kyo bomo bumugusi ase county ga na boigo tunyako batoko kundirake emiroberio ya enga kyegendrete boniga ase department ya enya na boigo na riaya anyarte ko bakago ikirania buna umurai ase wizariri yebinto bitwetana nigo toskaro mancho morigeria gendra kubwatia ensoko TV na boiga ndamono hemesema yakuru ensoko chinsa isato nkorana ndai ase kagitari gitambe. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.